Ibintu bidasanzwe biri muri Finland n'imibereho y'abahatuye. Murakaza neza cyane kuri Akawe Update. Uyu munsi tugiye kujya kure cyane mu gihugu kiri mu majyaruguru y'Uburayi, kizwi cyane ku isi yose nk'igihugu cy'abantu bishimye cyane ku isi, Finland. Ariko se koko ni iki gituma Finland ihora iza ku mwanya wa mbere mu bushakashatsi ku byishimo by'abantu? Ese ni ubutunzi, ni ikoranabuhanga, cyangwa ni imibereho n'imico y'abaturage bahatuye? Mbere yo gukomeza, nimwajya gukora subscribe, mukande kuri share musangiza abandi, kandi mwandike comment mutubwire ibitekerezo byanyu. Muri iki kiganiro gicukumbuye cya Akawe Update, tugiye gusuzuma ibintu 20 bidasanzwe biri muri Finland. Uhereye ku mibereho ya buri munsi, umuco wabo, uko bigisha abana, uko bakora, uko babana, nuko basobanura ibyishimo mu buzima. Iyi si inkuru twumvise gusa, ni amasomo ashobora kuduha ishusho y'uko sosiyete ituje kandi itekanye yubakwa. Icya mbere, sauna ni igice cy'ubuzima bwa buri munsi. Muri Finland, sauna si ukwiyoga gusa, ni umuco w'igihugu. Habarurwa sauna zirenga 3,000,000 mu gihugu, gifite abaturage hafi ya 5,500,000. Abantu bajya muri sauna mu ngo, mu kazi no mu nyubako za leta. Sauna ikoreshwa mu kuruhuka, kuganira no gusukura umubiri n'umutima. Gutuza bifatwa nk'icyubahiro. Abanya-Finland ntibakunda amagambo menshi. Gutuza bifatwa nk'ikintu gisanzwe kandi cyubaka abandi. Mu biganiro no mu nama, guceceka si ikibazo. Uburezi bufite ireme ridasanzwe. Uburezi bwa Finland buzwi ku isi hose kubera ireme n'imyigishirize idashira igitutu ku bana. Uko biga, abana batangira amashuri bafite imyaka hafi y'7, nta manota menshi n'ibizame bikabije mu mashuri abanza. Abarezi bahugurwa cyane kandi bubahwa nk'abanyamwuga. Kwiga gushingira ku gutekereza, kubaza no kumva, si gufata mu mutwe gusa. Amasaha bigiraho, abana biga amasaha make ugereranyije n'ibindi bihugu. Ishuri rimara amasaha make ku munsi, amasaha 4 kugeza kuri 5 ku bana bato. Hari umwanya munini wo kuruhuka no gukina hagati y'amasomo. Ibi bituma abana batagira stress nyinshi, bakunda ishuri, bagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Abana baryama hanze no mu bukonje. Biramenyerewe kubona abana baryamye hanze mu modoka nto niyo hakonje. Bemeza ko umwuka mwiza utera umwana gusinzira neza no kugira ubuzima bwiza. Izuba riramurika amasaha 24 mu mpeshyi. Mu mpeshyi hari aho izuba rimara amasaha 24 ritajya rirenga. Ibi bigira ingaruka ku gusinzira, ariko abaturage barabyimenyerereye. Icyizere gikomeye kuri leta. Abaturage bizeye cyane inzego za leta, ruswa iri hasi cyane, bigatuma igihugu kigira ituze n'umutekano. Serivisi za leta zoroshye kandi zihuse. Imisoro, impushya n'izindi serivisi bikorerwa online. Ibi bigabanya ruswa no guta igihe. Kubaha cyane ibidukikije. Finland ifite amashyamba n'ibiyaga byinshi. Bemerewe gutoragura imbuto n'ibihumyo mu mashyamba. Akazi ni karya ubuzima bwose. Abantu barangiza akazi kare, ubuzima bw'umuryango n'ubwite burubahirizwa cyane. Ibyishimo bifatwa nk'ituze. Nubwo bavuga ko bishimye cyane, ntibigaragaza cyane mu nduru. Ibyishimo ni amahoro n'umutekano mu mutima. Nta guhangana hagati y'abakire n'abakene. Abantu babana mu buringanire, nta kwiyerekana cyane cyangwa kwishishanya ku butunzi. Kubaho umurongo birakomeye. Mu maduka no mu biro, umurongo urubahirizwa, ni ikimenyetso cy'icyubahiro. Gereza zigamije gukosora, si uguhana gusa. Imfungwa zihabwa amahugurwa n'ubufasha bwo gusubira mu buzima busanzwe. Kwambara bike niyo hakonje. Abana n'abantu bakuru bakunda kuba hanze niyo hakonje. Bavuga ko nta bukonje, hari kwambara nabi. Kunywa ikawa ni umuco. Finland iri mu bihugu bya mbere mu kunywa ikawa nyinshi. Ikawa ni igice cy'ibiganiro bya buri munsi. Kuvuga ukuri nta kuzenguruka. Abanya-Finland bavuga ukuri uko kuri. Iyo bakubwiye oya, baba bivuze koko. Abana bagira umwanya munini wo gukina. Gukina bifatwa nk'igice cy'ingenzi mu buzima. Bifasha ubuzima bwo mu mutwe. Icyizere kiri no mu maduka. Nta muntu ugukurikirana mu iduka, icyizere ni umusingi wa sosiyete. Kubaha ubuzima bw'abandi. Abantu ntibivanga cyane mu buzima bw'abandi, baguha umwanya wawe. Ibyishimo n'umutekano n'amahoro. Ibyishimo muri Finland ni ukugira amahoro, umutekano n'ubwisanzure.
inganda zikomeye zikomoka muri Finland. Nubwo Finland isa n'ituje kandi ituje cyane, ifite inganda zikomeye zizwi ku isi hose. Nokia yamenyekanye cyane mu itumanaho n'ikoranabuhanga rya telefone. KON ikora lift n'imashini essentiel zizamura abantu mu nyubako ndende. Rovio Entertainment yamenyekanye ku mukino wa Angry Birds. Supercell ikora imikino ya telefone nka Clash of Clans na Clash Royale. Walistra ikora imashini z'amato n'ingufu. Izi nganda zerekana ko Finland ishyira imbere ikoranabuhanga n'ubwenge. Abahanga n'abantu bakomeye bakomoka muri Finland. Finland yatanze abantu benshi b'abahanga n'abanyabigwi. Linus Torvalds wakoze sisitemu ya mudasobwa Linux ikoreshwa ku isi yose. Alva Aalto umunyabugeni wubatse inyubako izwi cyane ku isi. Jan Sibelius umunyamuziki w'ikirangirire ku isi. Mika Hakkinen cyamamare mu mukino wo gusiganwa. Ibi bigaragaza ko igihugu gito gishobora gutanga umusanzu munini ku isi. Nkuko tumaze kubibona muri iki kiganiro, Finland si igihugu gisanzwe. Ibyishimo byabo ntibishingira ku nduru, ku kwiyerekana cyangwa ku butunzi bwinshi, ahubwo bishingira ku mutekano w'ubuzima, icyizere hagati y'abantu na leta no kubaha umuntu ku giti cye, n'ituze ryo mu mutima. Finland itwereka isomo rikomeye rigira riti: iterambere ry'ukuri ritangira ku mibereho myiza y'abaturage, si ku mibare gusa. Murakoze cyane gukurikirana Kawe Update. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, subscribe kandi usangize abandi iki kiganiro. Twandikire mu bitekerezo utubwire, ese ni ikihe gihugu cyangwa umujyi wifuza ko twazasesengura ubutaha? Tuzongere duhure mu kindi kiganiro gicukumbuye cya Kawe Update.